lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naa daw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aimee, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawis akmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan itinagan nga Aimee. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet anaulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Isu adim makkelak nga rod iti puder da lolo kan lolak. Isu na laeng tanagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysa. Lola, apay a pinanawan takmatan. Kasanuak pa itan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aimee, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Hindi ka ba asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglang amin, Uncle. Kasanuak pa itan. Tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan amasapol nga irungaab wano ipigsam dagsangit? Uncle Raul. Mga paso na dangdangga. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka, agluha ka lang. Saan amasapol nga ibigsam? Nawatam. Wala, Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. O may kalangan agnaad ija balay mi Aimee. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaad kan kata kami. Nga maggagat ka. Ngamin, jak kahit ti sadot akabalay. Wen, Uncle? Kan nagsardeng ka pala nga gadar. Tapno matulungam na antim alor na kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod mo kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Ang tagmay saka dito'y daan na balay. At lisijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to. Dito lang mundo dagadal. Wen, Uncle. Kat agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? Wen, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wen, Auntie. Kalpasan am makaluto ka, laba am to amin, dagiti inakas ko a kurtina kan up ti kama. Wen, Auntie. Numalpas mo to amin, dagiti ipapaaramid ko. Inkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan Uncle. Taong tandak matno ko Ay, sakla makainan na. No pa nagtuturo ganiti rabi Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yun. Iti kasta, masapa akmat a makaawid. Bananak yun! Gumatang kayo!
Simangpot kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Ket, nalakom ka dimot lang amin timbala ko ng dem. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad dayjay. Apay, di ka nangan ayay dagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mati mapaglakwam ko may ti dayjay. O ala, bayamon na kay. Dayjayan titangdan na naglako iti bananak yun. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay ni. Adtoy auntie. Agi na ka. Kalpasan na. Ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day tinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako. Ket ni ay mimot tinakanagan ichay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkel yung. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmat na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyan tamot lang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam? Gatangom nga rudan Di ka madanagan. Tasan kumat nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito eh. Apay ngay asikati mangilaklako. Ay kwa. Kastoy amin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito eh. Tay sugat nga rudti nang ipatawidan dagiti dakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga agatan. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adag ka. Awan, madam. Masiguradok da ita. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planom, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano piggery. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ang negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang ka di nga agatan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat kamutin balasan ko. Ay, wala. Tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito eh. Asidaglaang dito'y, nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay ni? Ha? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan, nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot tanda lolo ka ni Lolak. Siguneti day di lolo, daytoy kano abalay ti panakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanyak. Iso na lang tain lako motten ni Uncle Raul. Tapno adda kano pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mat ita ijabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Kwa, gatanga kami nun balasang ko. Iti kasta,
Di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso, nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, taiso ti bayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay, nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadagiti ka sa pulang. Iso nga agagat ka, wan? Wen, ante. Narigat mo't ano puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga ano sam nga rot ti agtrabaho. Tapno adda mo't gonggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatang. Wen, ante. Mala, ingka nga rodan agluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya ti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan ta na kay? Ilakoksan, ipasublat ko iti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talaga. Nalaklaka ti trabaho na. Kayat mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, good si kang ruta. Imbagkan ka ta business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarat tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ay, kukwa. Sanda pa yung amin na binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak makaadal? Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudan akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay gan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito'y balay. Nawatam? Lunes ita Apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardang ako, nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan balasan ko. Ni Uncle Raul, nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya? Ay, saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi ka man. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ak abalasan. Dagiti laang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanlugot ka, agnaud kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakapkapin nana? Saan kayo akabagyan? Kababain Awan rumbo nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ang maasyanak ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigatan da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka maban. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay me. Kasta, palubusan da nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kayat ko pa'y di Ha? Kwa. Tikayat ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang tayo bakit. Maitid na amin na kayat mo. Amangan no pagadalan na kapay tayo jay. Ngamin, awan pangikastaan nan iti kinaado ti kwartana. Isungarod ti ko, Nana, Uncle. Pagadalan dak ka no. Kayat ko ngamin unay ti makaadal, Uncle.
Iso sapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo, mi. Kas na kon, nasaysayat amapan ka ijay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang rona da kita taba. Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Dak mga makapangan no awan ti taba ti karniya sida. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, apa nga? Di mo iya dayo ti sida na. Jak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tikat gatangom amasida. Pasig atap-taba. Kasta nga ron ti kahit kung nga sida karning at taba-taba na. Bay-bay anak kadilag. Jak makapangan na awan taba ti karni asida kunakmanan. Mala, yung mo rin tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangkanan siya ta. Agbambanog talangi jay. Wana, ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Kunak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlak ta. Ay, huwag nga rod. Atong agpaiso ti pautang ta. Awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingit. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Diyan ka mo bakit? Makaumat kas to biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsa. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mati nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka, Amy. Maragat, umang. Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, Amy, si Kamat. Apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya? Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din aya ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. At datra ka masabat ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan na Auntie ka ni Uncle. Di ka unay agladingit ay may panasan ko. Amangan no makapadakos kan katikasta. Makaasim at Auntie Lorna kin Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit din na ospital. Agtalag kay di Diyos panasan ko.
Patya ka di na paypay andalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, awanan. Pinutad ang tisaka, agapuanan di pan naka-aksidente. Auntie, Awanan, Sir P. Kasano agpaitan? di ka madanagan, Auntie. Tadaak mo't ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan una yung makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kasi matan tinagtungtungpanan may asawa. Kasano kami paitan? Ato yung tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Amy. Ang iyang banag kaanakan. Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagiti sana nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isyak kanakan sore pagkawalan na pagkawalan na kagamikin yan tren ba nagbalik kami ada ol pitken ka Napalabason dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapaitan lang kay. Agpada tamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na negosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingkari ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti konana. Dear Miss F. Umuna ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngay ligad na kumalatan iti nagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang dalen, umay kamanganan, nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka mana. Agawid akpay,
Tama pan kumot pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya, takabaelak pay met nga uray agmay may saak dito'y balay. Wan manang, amok akaba ilam. Agam sa balilat tamet, ano umay kalatasar sa rungkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balayaw. No jak baka sublintol malang, enton pigatak tumanin nga umay. Wan, Atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak dito. Idulin mo kit di dayta. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yung nga dapas pasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dayta ti jak mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ururayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot ang dagiti anak ko. Saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot ang dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasano, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kini Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod Manang, kahit mo ka di tawagag ida. Iti kasta, mabuantan no agawid daw no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagib da. Hello, asino daytoy? Hello nanang, ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pay laeng met nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay meten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng met nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumiton kina Uncle Juanito. Kay sunan ton ti mapanmangala para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy anak ko. Saan nanang? Ato ngamin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday nanang, ang naska na sumrekak kasayang mo eh. Double pay kami ngamin, no kastoy holiday. Ay, kasta aya. O nanang, iso sige ha, utdegon ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tumanan. Sige anak ko, agan-anad kayo kumaditawan. Bye! Nene, apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot kadagiti anak ko, kabagis. Idi si bibiyag pay day di amada. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kadagiti anak mo manang. Imbes kanayunin da kumati agawid. Gaputa agmay saka ka nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan damutin alagaw-awin? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, ako. Iliwag ti kanayon a panagawid da idi. Diyak may ladawan ti ragsak ko tong galagawid da. Nangroon ano kas diyay ngagsasango kami amangan. Bala. Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ato ti pakakumikumanda. Iso adida maisa parte ang awid.
Hello, Joan, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang. Talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mata, anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang. Pasensya kayo na. Ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo. Takasaritak to ni Manong Freddy. May papaniti na itabanang. Sige anak ko. Urayak nga ron ti panagawid jo. Nanang, ang ngamsaan pa'y nga ita Amoyo mat nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrabahuam. Nasaya at man kan saan ti panawan. Nasgan asumrag kami. Kaputa ado ti agururay a pasyente. Wan matkit di Ay, wan gayam. Naala ka din yung Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo? Wan anak ko. Nagpalingki pa yun Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko. Kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang. Awan rumbang nga pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda dita anak katugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Ante! Yahoo! Auntie Dalin! Nasuta ko'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Ante! Dumagasak to inton malam. Ay, masumungbat. Amang ano di namang di pa nang pukpukaw ko kankwana. Sana bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan, amapan agpachikap manang Dalin. Nabayagan datang uyak mo. Saanan ka, Bakis? Agim bagak tumulaang ko na mo. Nasaysayat mo't laang, dumapan ka agpa-doktor. Itigasta, irisitaan da kay tuumno nga agas. Sana puro inang abul-bulong tingkain inuman. Ay na, iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi ka, Bagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amang ano karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Awan mo't kaditi dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Ang amnusakla nga maysa, nasaysaya at mo't lang numapan kay ti doktor. Itikasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kit saan mo't lang nga aging imbag ti uyak mo. Gagangay siguro ti bumakatan ka, Bagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanan? Diyak kayat ama disturbuda. Amumat nga ado ti pakakumikuman da ijay syudad. Diyak kayat amay nayon ka dagiti parikot da. Hello, Freddy, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang, impawit mong ti kwartal. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Karol. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito dita balay. Kasta ka di. Wen, mala. Maliwak tumanan ti umawag nana. At daak ngamin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rod anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, at damanin umaw-awa.
Sungbatak. Hello! Hello, Nanang. Ni Joan daytoy. Impaw it kunti kwartayo. Ha? Makan kayo itinasustansya amakmakan, Nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Carol, agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Uwan, anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga tinaskan nga ramidan. Bye. Sige, anak ko. Bye. Una yan. Diyak kasapulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rum nga pagdanagan nyo kanya kalakan. Kas na ko na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumakutin ti tao. Wanangam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot apan nagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joan, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibang baga ti maipapan kanyak, Carol. Ang ante. Pangaasim tadi inaksuksukiran kaanakan. Tung alam ko mati ibang bagakan ka. Ante. Diyak kaya't amadisturpuda. Isabay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni Nana. Isurot mo ti si Bobo kala pamilya ang takasaak may. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnagad tayo ijay ti makalawas. Intay mamot iliwan ni Nana. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Adupay nga mintinaskan nga ilapas ko. Joan natin ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot ti aramida. Ang manong. Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa. Nabayag nga on bakasyon mo. Sige. Padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko? Hindi kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni Nanang ti panagawid Leo. Maragsakan lakit ti dayjay. Ito man pa'y ngawan ni Nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardang iti batog ti balay. Kat daras nan atumanaw iti tawas anto sumabat. Wan nga rod. Kitang, nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaang di taunag ni Nanang, manong. Mala, bumaba kayo no Beng ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, umuna kayo ni Joe nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark ti lugar. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo ni Nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo iti malikod ng tibalay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni Nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Johan anak ko. Ayag yamanag, tasimbarong ka. Kumusta kayo, Nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready anak ko. Si kakadinda ita ay nalimbok magka. Ha? Saan mo, Nanang? Nabayag lang amin at di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok mo igag.
Ado ti inyawid miya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay, mabit lang, anak ko. Ha? Apay, nanang? Umay kayo man, taarakupan kayo. Kailiw kayo unay, anak ko. Kailiw da kamot unay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagawid kami. Banag, apakaragsak ako unay, anak ko. Kunaglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na, anak ko. Kartingam. Sige, nanang. Mabit lang nga rod. Baragsakan ak unay ang makakita. Kan mga rakop kada kayo, anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaad yu iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din day ta nga ibagbagayo, nanang. Lukatam day ta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mo't day to'y, nanang. Unyag paiso. Asino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon po ito. Nainagan kada kayo at wadayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon pawpawit ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagiti impaw ito kanyak, anak ko. Unyag paiso. No bilang tadya ko nagpayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray at da akon iti sa balabiyag. Bantayan ka ito lata. Nanang. Di ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagipin. Ngay ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko. Nanang, ipanda kayo langin iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan, anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di abiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. Nanang. Unay lakit din. Nagito'y anak ko. Umay kayo man kini. Tara ko man kayo. Nanang. Maawatan kayo umat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawit kayo matlaangan. Nagkikita kan nagsasarita tayo pa'y. Sakbay nga isumlit ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umangangas ni nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang! Kasla saan matan nga umangangas. Manong Freddy!
Awarin ni nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid ta. Inuray na lang ang magkita kan marakop na ta. Lumamaril lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni nanang. Lumamaril lang ko, mading ko. Manong. Nanang, sapay ko ba? Tamapakawanda kami kadagiti aduan at kurkurangan me. Pasensya kayo. No nagbalin kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang iti pinampanunot me. Di na kamalang pulos. Ilikan iti importansya. Sorry, nanang. Sorry. Talaga. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manan ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpaylingad itinagan abeya, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kunaklagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wala, tamarik na kadidak kaya tagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalindaan. Ngamin, siyak matyagay ayat. Saan mat nga isuda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo taet mo kanyak. Siyempre mat kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko ma, tadinak to paldaangan. Saan to apulos, Bea? Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastawnay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro, saan kayo nakita? Anya, at naayamat kinasarita. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pa lang. Kat nung naglawak ang nakita, ti pa nagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagam tipod no. Ano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka day ta, ha? Sigala ang tilalaki itibiyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tatimaramanam. Nawatama! Sorry ka din, mahal. Ikarik, saanan na maulit. Sorry talaga. Glenn. Pakaunan lang mata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaw sa panagayat ko kayo ka. Diyak kaming kayat nga da sa bali alalaki a kasarsaritam. Pasensya ka, mahal. Glenn, awan sa bali ang lalaki itibiyag ko. Amom day ta. Pasensya ka na talaga, ha?
Jak ngamin maliklikan ti agimon. Nang runa no makitak nga dalalaki akasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan, basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana no maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukas ta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya ngay ti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anya tungay ti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang di nagbirok kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan kwa na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapol nga ibagbaga. Adamat ken kwa na nga agbirok Nanang, Isab-sab mamlaang tibagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblia-soblian nan tulat ta dagita abisyo na. Day tati imulam iti panunot mau. Glenn, Apay, aday bagam? apay nagkalay satan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apag gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaltaw. Glenn, Tigagdanag, tadublik tagtrabaho. Iti kasta, makaurnong tadagos. wen ang aron. Ipadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong. Tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wen, ibagak tumatin ka dananang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Saanin, nakababa eh. Amangan may pagada pa nga isuda tinamnamain ta nga gastos. Ibagak latamot tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata Anya ka kadiglen. Agparpang ka kumamot, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam nabarbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumabali na labdan. Nawatang, Batom ti iwag. Di mo musmasan. Masaksakitan. Glenn? Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? at daya gulgulo manang. Awan matamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nakmatdangdanggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam. Ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya ti madurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan.
Pangasim, danggan na kong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleta. Iturog mo pa ila ang tapno mausawan ka. Adto yung ti kapim lakay. Agkape ka, iti kasta, mapudutan ta tiyan mo. Anay ko! Anay! Apang yung sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn! Anay ko! Agdamag ka pa ilang? Apay manan aya, Glenn! Anya manan aya ti di mo nagustuhan ngay naramid ko. Tapay nga aramidam ti kastoy kanyak. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Ala. Umanaw ka iti sang manak. Tamangan mo saan lang aday tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawat anak man iti dano? Mabit lang lakay. Oh, adoy. Abisina ka. Ikaw anak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ti basketball. Imbag ano na nga ba kayo matlaang? Maalas nga rod. Talaabak ka eh. Agawaam kit diti. Ibagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, adoy. Mangan kan. Na, day tuti pa sidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Ano sa mun alakay? Awan mo't intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday ta, Apay nga yung tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabampannog na tao. Yung kastaki din di pa sidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtan iti igatang ko. Nito't sumumbat ka pa ilang. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat amasakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglatta ti kayat mo. Nan? Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud amakarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talget at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? Barang ano balbaliw tong matlaang ni Glenn, nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaase, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kuana. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak to. Tatang. Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo kumaurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. Nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno anag ka re. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. Daking kadaitan balasan ko. Awam mat sigurong timako na. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na miti kwarta nga intad ko kay di kalma. Impalingki kon alakay. Inggatang kon kadagiti masapsapol dito yung balay. Ne, nga nga. Imbagak aya nga ipalingkim. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati inggatang ko lakay. Nan, bangtay ka mga rod iti igatang ko iti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy laangan tinabati lakay. Iyag mo amin ang dayta. Mapay nga bilangan pa ilangay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga oraya. Mangan kayong tulatan.
Di ka na tagaribakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblian ti agaramat iti kasta. Di ka na tagariko na kamat. Ang mga not na makanggin ka. Glenn, Umay ka man ket di bakat. ibatan na Glenn pangasim. Anay ko. Di nakpagkagkadang di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Umay ka man. Saan pangasim? Di na kumamat pag-aramidan iti dakas. O tungartim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. Iso di na nga rin pagkat. Paragsakan na. Tapos di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamatan, Glenn. Maasi ka kumamat kanya. Husto laang tikas dyan ngay naramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakematan ti asawam. Diyak kumaramidan ti kasyakan ko nananang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maiparit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang laang amabalod, gapo iti kasdyan nga aramid na. Nana, Adan sa maawag mo, anak ko. maningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya karot. Pagawanan na ko mabakit. Pang-aasim tayo sa Ludmonte darum kontra kanya. Hindi kasta, makarwarag man din dito. Agsarita ta kumabakit. Please. Ikari, diya akong subyanan pa nagititakis ng aramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanya. Bakit? Awan anyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Katsapay la kumata di mon sayangan ti intad ko kan kaagundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pang-aasim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Nasayahat man. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay bakit? Mapanak mat agtrabaho iti kasta adamat bukod ko a kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pay lang kininanang. Isoda pay lang ti makaamo ang mga awir. Kaano iti panagawid mo? Kita agto alakay. Diyak pay amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat ni umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na ita asawa. Labayagan na nagsina kami. Uray si kamat saan ka rin. Nagsina kayon ita asawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramidan na ka. Saan ka rin? Ronnie. Bea, ay ayatin ka. Pangasim, tay ka na kumamat iti kundaway amang panagnak iti daytagan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok, wadamatrik na mga niya. Iso pangasim, na di mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan ta rod dagitirik nata. Lagip di napalabas.
ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay na, nabambanugak, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak ito'y balay. Maturog takit tinta ni. At dapay trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samot din at trabaho ti trabahuam. Ah? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat nga pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalaki na niya! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda! Oh. Isong agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon itikastang aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Isong agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan. Nauwatan. Nasaya at matasinin na amon ta sa Wambeya. Nulakit dito manugot ka. Kaya't kung agdanatan. Ronnie. Ikarik, adyak to aramidan dagiti aramid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawak. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kit dawatek, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmat na nadaguskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan gamit kit di apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Nagtakla ang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Ronnie. Awanan yaman na, Bea. Basta ti kinapatagbuhan niya. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakidan na kanyak.